Уяв күнінде чавынбеге падырел районенже сығытыра врач амбулаторий худагайры. Она сывла сыхлавнешін етмелі шыржывры ядарла программаба келі жүрлен чеклене. Медицина шүртне ұшма республика бұштығы Олег Николаев худшынжы амбулаторире мінле тұқтыр земишна шыдада бізім ялғалықне епле пулышма бұлдарашы Ирина Николаева қаласы қыдардады. На патронаж пришли. Первые пациенты наши. Денис. Купили вещи жать, Да. Шуржулды Денис Косалапов шемьенче гынамар сығытыра бурнаган сенченде чегеженне. Педжекскер мінле үсе адаланныне тимлесі насадымалла. Вежа жамыжын халі тенех пепкин сывлықне ялдақ терслеттерме майбур. Врач амбулаториинче, педиатр кабинетче учнышын, и педи саблят бір. Пириншин был педи канлия была. Патрильне кашны жинче районна кашны жинче шүремелемат. Ернере ике ход күнде ешіна, ике күн күнде ешіна ше. Пириншин педи майлая бала. Сығытыра бідімбе икшір жетмеле яғына жабыжа. Шеденеген ұру сывлықне бұқсадыма районды тіп больницыран педиатр график пегелзе жүрет. И бир шалга жазине ко врачебный амбулаторинче баппыр, шкулда тада садикре баппыр. А жазине прививка даппыр, баппыр, сывадаппыр. Бізен сывлығы жын и бир пиде хавас ішлеме. Аслызен сывлықне тереслемеде гунда терлі специалист келзе гаять. Невролог, хирург, отоларинголог, окулист хирарымзен докторе. Кашне жен ежін малы гонезене балыртна. Шабақта ялхалықне первайхи полушу гюрегене, педемішле практика врача Наталья Красникова. Волширем жылытла гунда ішлет. Пациентсене лайх палать. Каменбе аптраныне везене мінле булышмалы не білет. Ялды тва чержерім ытла жинын врага гайна чирбулныне балыртна. Ытларах черебе юнты марезен черебе аптрашы. Людмила Елагина диагнозне була тодыжах сывлықне дерслеттереть. Әміребе учительде ішлене был. Херықса гіржул гайла сығыда Воронеж-ран направление белекне. Халя тыван булзадыны дырық улшынны бе, медицина шүрдешенеліне бе гымылы вырыс херарыме. Хитре, лайық, смакшук, чтобы описать. Сығытыра пинде белікшіре яхын жин бұрынат. Врач амбулатория ялда унченде болна, анжақ выл киви шуртра вырнашна. Сывылық наци проект жепе пілдер шулдалық веженче шәне больницы дома бұшлана. Она хабартма шеремеги миллион шуры деньги уйырзабана. Укшанытларах пае шыржы бюджетінчен. Халигунда ошыда шуды бүлімсем, шывгертне, канализации бур, хальги еші медицины хадересембе девиштерне. Паги условия зене кележүлін, пәдем кабинет бур, шәне оборудование зегіліне, пирен медицины стензене ішлемеде гунда пиде лайық. Тадан де был пирен пациентсене комфортно условиям тузабаны. Гунда врач заланақ ислет, оның иге полужизи медсестра. Амбулаторире врач пюлеме, процедура, прививка думалы, пахмалы уйрым кабинетсем, аджа-баджа пюлеме бур. Унзыр бушне кандырла зипленмели иге вырынла палата хадерлене. Аптека жука булинде кирлеймелзене маларах ица ярзан кунда эльзе гельме булдарашы. Сагытсем ялда шане амбулатории ушилны хайсем жен пельдерышле булны не быдармариш. Милли жиржи пире сенгіме бүлдернене палырса болса, ана қывыртарақ жегенженде сиплезен, балағын сыпықта самаяқ ширпрек. Сывлық сыхлавне женетмели шаржыври ядарла программа бакелі жүллен, игебінде шерембилік мәшулчен, падырели районенче чилаеш тумалла. Шав жутра сагыр амбулаторибе сагыр фельдшер пунджи худаямалла, тада тығыр медицина жүртне тепрен юзамалла. Чаваш янгаларым вали Ирина Николаева, Татьяна Иванова, Михаил Солин, Дмитрий Макаров.